Wanaokwenda shule ni wengi, ila wanaosoma na kupata elimu na kuelimika ni wachache mno. Leo hii kuna wanaume wanawasaidia marafiki zao kuwawinda wake zao ili wawakamate ugoni wake zao. Hajui nini kitaenda kutokea mbele. Mwanaume anashiriki kwenye kuvunja ndoa ya mwanaume mwenzake. Maana yake unapotaka kumkamatisha ugoni mke wa mtu, unapompigia simu mwanaume kwamba njoo muone mke wako kitu gani anakifanya hapa, maana yake wewe unaenda kuivunja ile ndoa, unaenda kushiriki kwenye kuvunja ile ndoa. Pengine mtu ana watoto, unaenda kuwatengenezea wale watoto ukiwa, kwa sababu ya kimbelembele chako. Badala ya kutengeneza unaenda kuharibu. Sio kwamba unamsaidia mtu. Unapompigia simu njoo muone mke wako, sio unaenda kumsaidia kutibu tatizo, unaenda kuongeza tatizo kwenye familia. Hebu fikiria akiachiwa labda watoto 5.